الله ጥያቄ አቀረበ ለዓለም هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون የሚያውቁና የማያውቁ እኩል ናቸውን አለ እርግጠኛ ነኝ እንኳን ትላልቆች ሰዎች ህፃናት ቢጠየቁ የሚያውቅና የማያውቅ እኩል አይደለም ነው هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات والذين أوتوا العلم درجات أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات النزيا يعملوتننا أوقات يسطاچون الله يسوقاچون سلا الله የሚያውቁት ሰዎች በደረጃ ከፍ አርገናቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመቼ ጀምሮ ቁርአን መውረድ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ የትምህርትን ነገር እንዲሁ ያረገ እያከበረ ነው የቀጠለው